Wes Matia, perwakilan dari Dusun Rawasakti. Berikutnya kepada nomor 49 dipersilakan manggung. Bacakan surah Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna
Yang baru saja tampil atas nama Muhammad Zaki Al-Faruq dari Dusun Rawasakti. Kepada nomor urut 50 harap naiki panggung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bacakan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka
Yang baru saja tampil atas nama Mahira Rumaisya dari Dusun Rawasakti. Sebelumnya diharapkan kepada anda kami yang mengikuti lomba tahfiz harap duduk di sebelah panggung. Berikutnya kepada nomor urut 51 diharapkan ke atas panggung. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bacakan surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil atas nama Anissa Askira dari Dusun Rajawali. Selanjutnya kepada nomor urut 52 dipersilakan ke atas panggung. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum
surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil atas nama Vito Afkar Fasya dari Dusun Jelengke Indah. Selanjutnya kepada nomor urut 53 dipersilahkan naik atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bacakan surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim.
زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil atas nama Jok Syanin Galiceza dari dusun Jelingkeza. Selanjutnya kepada nomor urut 54 ya. Kepada nomor urut 54 Danis Emirsyah MS Hamid, dipersilakan ke atas panggung. Baik, selanjutnya nomor urut 55 dipersilakan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bacakan surah Al-Qari'ah.
Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ma adraka. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil atas nama Muhammad Abiyu Yusuf dari Dusun Jelingke Indah. Selanjutnya kepada nomor urut 56 dipersilakan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bacakan surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Inna anzalnahu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Salam. Inna. Coba diulang. Di Lailatul Qadri Lailatul qadri khairum khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha
bi'izni rabbihim bi'izni rabbihim min kulli salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil atas nama Sintiko dari dusun Raja Wali. Selanjutnya kepada nomor urut 57 dipersilahkan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan surah Al-Qadar.
Yang baru saja tampil atas nama Atira Haura Musfira dari Dusun Rawabaki. Selanjutnya kepada nomor urut 58. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bacakan surah Al-Adiyat. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به جمعا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه لذلك لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saya tampil atas nama Teguh Aska As-Sadiq dari Dusun Rajawali. Berikutnya kepada nomor urut 59. Harap naik ke atas panggung.
surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Coba diulang. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Sadaqallahul azim. Yang baru saja tampil atas nama Hilwa Nurul Khadijah dari Dusun Rawabakti. Selanjutnya kepada nomor urut 60 dipersilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya kepada nomor 61 waktu dan tempat dipersilakan.